Tim tasi snai kini ke video ngan pini pia ka withdrawal ke badai na po ketu ke broker ke bathamai ke banyi trade po forex kata ke deka XM Global ti kini ke broker ngalapanan kam menta la kumba ajandan rai san rubanai ngai ke biang bang kam dathot ra ke biang ngau withdraw ru ka credit instant hi ti ngan chupini pi ki transaction history ki bang withdraw menta banai na kani ka broker kan tinggal dit custom nado sterik banai fab ado arpsan tereng tenata to ada pipet ki withdrawal pet apply terek ngau withdraw ketuka spojar arspasen puai nanta kat kendai tarik runga withdraw kat bui hajar praspa nyupsan ti kat kendai tarik ti kat pra tarik ru nga withdraw hi spo wajar spa spo kat nyu tarik ru nga withdraw spo wajar sau spa lip kendai kat nru tarik ru nga withdraw kendai hajar nyu spa kat pra way ar lai sau san nadu tarik banai fab adu mta arpsan tarik san sen nga withdraw te ka biang bet ka claim thot EA kene ka broker ka long bet kam don problem ra tang ba ye ki broker po forex ngim dei ban shanya la ngin trust nomor ba ki broker la dei hangno ru la dei po Indian market la dei po forex la dei po crypto ru kila banja akono ko por takadaw kat bangi yonong yele ban withdraw ben nai i era i kai kendet kan soy bahabo withdraw bet po bank account tinggal withdraw online bank account ka biang bet ka poi bet ka kumtu kam da bampor san 10 minit mari withdraw kala poi dan ki por ba ka slam gumtu lai sau kunta tama ka poi bet pan te kam padan problem hadu mentaru kani ka broker ka bang withdraw ka bang trade kini ka XM broker nga trade nang ni po forex tikam dan problem hadu mentaru kaya dai